Morning Bu. Selamat morning. Selamat morning. Selamat pagi. Ya, Bu. Bu, selamat pagi Bu. Selamat morning. Ya. Oke. Pak, selamat morning Pak. Selamat pagi. Sehat Pak. Sehat Pak. Ya. Pak, good morning Pak. Sarapan Pak. Oke. Oke. Pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, tetap ceria. Bapak udah 2 kali. Pagi Bu. Pagi. Makan Bu. Makan. Oke. Pagi Bu. Assalamualaikum. Ya. Oke lah Bu. Sambung terus. Oke. Bu, I love Aceh. I love Aceh. Welcome. Ya video nih. Ya. Wajahnya senyum semua. Oke. Mana tangannya? Tangan di atas. Oke. Masih lengkap. Ya, oke. Masih bahagia? Bahagia. Oke. Beres. Bang. Welcome to Sabang. Oke. Oke. Oke, Jom. Ya, macam artis-artis. Macam artis-artis. Ya. Jalan terus. Ya. Oh. Ya Bu, mari Bu sini. Oke, terus. Jelaskan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik, selamat datang di kawasan wisata Benteng. Kita udah kelewatan. Pakcik ya. Terus jalan terus, Bu, terus. Ya, terus. Ini apa namanya? Seumur hidup baru ini naik tangga. Lain naik lift terus. Oke. Itu berpaksa. Terus. Nah, terus. Ya. Jadi nggak ada kapal di sini. Ano hitam, yes. Oke, awet muda semua. Video sekali. Pura-pura bahagia. Oke. Gambar bergerak. Gambar bergerak. Video. Iya. Cantik. Bu. Oke ya. Senyum Bu ya. Oke. Ibu. Itu ikan laut semua Bu, ikan laut dari Samudra Hindia Bu. Oh ya, ikan laut. Makan Pak. Ya Pak. Oke Bu, nanti kita gambar sana. Ini gambar permulaan saja, video permulaan Bu ya. Nanti sampai sana kita foto grup. Ini. Oke. Hey! Beres. Ibu-ibu semua. Oke Bu. Bu. Oke. Masuk video. Senyum. Ya, pulau rupiah. Oke. 3. Oke, pista. 1, 2, 3. Keren.
Oke ya, video. Selamat makan petang. Ya, Ya, belum malam. belum malam. Selamat makan petang. Silakan ya. Ikan laut, ikan samudra India. Ya, Sabang. Oke. Nah, makan. Ya, maju. Ini Wajahnya ini Reoni ini udah lama nggak makan sini. Reoni. Oh, dia tak boleh jauh. Okey, cantik. Satu, dua. Video Pak, video. Video bentar ya, video ya, bentar. 1, 2. I love Sabang. I love Sabang. Yes, oke, thank you. Oke Bu, senyum Bu. Bahagia Bu. Bahagia selalu Bu ya, doa. Alhamdulillah. Baitur Rahman yang di tengah kota. Di belakang Haji ada masjid kampung ini yang di depan ini. Tahu? Yang di belakang. Nih di bawah. Itu beratur di ini. Beratur sini. Beratur kat sini. Oke Bu. Lambai tangan Bu. Iya ya. Oke Bu. Mantap Bu. Pak. Oke. Sana ya. Oke. Sekejap. Pakai payung. Anda deh. Cantik. Beres. Video Bu. Video. Video ya. TikTok. TikTok ya. Live. Lah. Video Pak Zul, video. Video udah. Terus selalu video. Bu, bahagia Bu. Oke. Sekejap ya. Oke Bu, Baik, dan ke Pak Ustaz.